Kwa ihinda riu matereba aria mahuthagira barabara ya Kapsabet ni makoretwo makiurio makoro na wibaciriri riria maragerera irima-ini cia Chepsagor kumana na mitino iria ikoretwo ikihanika ihinda kwa ihinda mwena ucio na gucungirira ngari igaragare. Kwa vile tuko na historia ndefu kutokana na maajali ambazo zimetokezea kwa hii section, especially kuna gari yenye ilitoka Mumias ya Buka Academy yenye ilikuwa inabeba wanafunzi wakienda tour Kisumu, lakini hiyo gari ilikuja ikateremka pale kufikia hapa chini ikapingirika, lakini miti ndio ilisuia bure wanafunzi wengi wakakufa. Ni undu wa thina uyu gikundi kimwe kia andu ethi kuma mwena wa Nandi Hills ni gikinyitie barabara-ini ino na kwambiriria mihango ya kuhanda miti na itemi ria guteithiriria kunina thina wa ngari kugaragara kuma barabara-ini iyo. Tunaonelea kwamba ajali nyingi zimezidi katika barabara hii kuanzia Nandi Hills hadi Kimwani. Tumeonelea tukuje tupande miti ili tuweze kuokoa maisha ya watu. Gikundi giki kirahadire miti makiria ma 3,500 na hindi ya mihango ino ni kiraikiri ihoya kuria ikaria mwena ucio gikimoria makoro makimenyerera miti ino niguo ndigathukagio na oho ona mateithiriria kuhanda miti ingi amwe ino ni njira igukorwo ikihonokia andu aingi. Every member of this WhatsApp group contributed in one way or another by contributing these trees that we've planted today. Tuchunge hizi miti kwa sababu tutakuwa tunakinga ajali ambazo zinapatikana. So wenyeji wa area hii tunawahimiza kwamba tuchunge hizi miti. Mweri wa gatatu mwaka uyu niguo mutino wa muthia wahanikire barabara-ini ino na gucungira ikushandwa 5 thutha matatu kugaragara. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kit Muthoni.